kuri uyu munsi wo ku itariki ya 9 Mata 2025 iduha muri Qatar hategerejwe ibiganiro ku ruhande rwa M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba ari ibiganiro by'amahoro bigamije kurebera hamwe umuti w'ibibazo ushobora gutangwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhagarika ibikorwa bitandukanye birimo intambara imaze imisi ndetse rero n'imyaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane rero hagati y'umutwe wa M23 ndetse na leta y'iki gihugu. Nkuko byakomeje kugenda bigaruka mu minsi ishize, amakuru yatugeragaho yatangazaga ko rero hari ibiganiro by'ibanze byabereye iduha muri Qatar mu muhezo ndetse no mu ibanga rikomeye ku ruhande rwa M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyavuye muri ibyo biganiro ntabwo byigeze bitangazwa, gusa rero amakuru akavuga ko impande zombi zifuje kuba zahurana mbere y'itariki yagenwe, ariko nanone bidakuraho ko itariki yagenwe hagomba kuba ibindi ibiganiro. Ibingibi impamvu mbihereyeho n'andi makuru arebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ajyanye n'uwahoze ayobora iki gihugu mu minsi ishize wakunze kwibasirwa n'abatari bake, ariko by'umwihariko akagaragaza ko yifuza kugaruka mu gihugu cye kugira ngo agire byinshi akemura anashyira ku murongo. Akaba yitwa Joseph Kabila, yatangaje ko agiye gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo anyuze mu burasirazuba bw'iki gihugu. Joseph Kabila kandi wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba kandi yari muri Afrika y'Epfo kuva mu Ukuboza 2023. Yatangaje ko agiye gusubira mu gihugu cye ageze mu gice cy'uburasirazuba bw'icyo gihugu nk'uko yakomeje kugenda ibigaruka. Ibingibi Kabila akaba yabyemereje na Afrique kuwa 8 Mata 2025, aho yagize ati nyuma y'imyaka igera kuri 6 yo gutuza burundu umwaka w'ubuhunzi ndetse ikindi kandi nshingiye ku kibazo cy'umutekano gikomeje gukaza umurego, nafashe umwanzuro wo gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntatinze kugira ngo ngire uruhare mu gushaka igisubizo. Kabila kandi yatangaje ko azasubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo anyuze mu burasirazuba bw'icyo gihugu kuko hari ibyago mu urugo. Gusa rero ntiyasobanuye niba azanyura muri Katanga cyangwa niba azanyura mu bice bigenzurwa n'ihuriro rya AFC M23 ku birebana na Joseph Kabila. Kabila yatangaje ko rero umwanzuro wo gusubira mu gihugu cye yawufashe nyuma yo kuganira n'abakuru b'igihugu cyangwa se n'abakuru b'ibihugu benshi abahoze ari abakuru b'ibihugu ndetse n'imitwe ya politike yo mu gihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga nk'uko uyu mugabo yabitangaje. Kabila atangaje ibi nyuma y'uko hashize igihe bisa naho ashaka kugaruka mu ruhando rwa politike ndetse no kugarukaho mu itangazamakuru. Mu Ukuboza 2024 uyu mugabo yaje guhura na Moise Katumbi ndetse na Claude Lubaya, bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bahurira iya Addis Ababa muri Ethiopia. Muri Gashyantare kandi 2025 yaciye akagozi k'imyaka igera kuri 6 yamaze atumvikana, yandika muri Sunday Times agaruka by'umwihariko ku bibazo by'umutekano ndetse n'ibibazo by'imiyoborere mu gihugu cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inshuro nyinshi Kabila kandi yagiye yumvikana anengo wamusimbuye Felix Tshisekedi rero amushinja kuba ari we nyirabayazana w'ibibazo biri muri icyo gihugu. Kabila kandi yari atarasubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu Ukuboza 2023 ubwo yakwiyepaga kandi amatora rusange agasohoka igihugu mu ibanga nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara. Uyu mugabo yongeye kugaragara muri Mutarama 2024 muri Afrika y'Epfo, aho yaragiye mu masomo y'impamya ubumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Johannesburg. Kuva icyo gihe kandi agiye agaragara mu bindi bihugu byo muri ako karere nka Namibia ndetse na Zimbabwe ku birebana na Joseph Kabila. Muri Werurwe 2025 Kabila yatangaje ko byabaye ngombwa ko ahagarika amasomo yari amaze iminsi akurikirana kugira ngo ashobore kwita ku kibazo cy'umutekano muke cyabaye rero agaterera nzamba mu burasirazuba bw'igihugu cye ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yatangaje kandi ibingibi akaba yaraje kubitangariza igitangazamakuru cyo muri Namibia, aho yagize ati ndabaye nsubitse amasomo mu mezi agera kuri 2 cyangwa 3 ashize kugira ngo mparire umwanya kubiri kubera mu gihugu iwacu. Ni mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba rero yitwa Teresa Kayikwamba Wagner aherutse gutangaza ko ubutegetsi bw'igihugu cyabo budakeneye rero umusanzu wa Joseph Kabila mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu
burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkwibutse ko Kabila kandi atsinzwe amatora muri 2018 ndetse ikindi kandi asimburwa na Felix Tshisekedi rero waje guhita afata ubutegetsi kuva muri 2019. Uyu mugabo rero ukaba yaramaze imyaka igera kuri 6 yose asa naho atuje, atagaragara mu bikorwa ibyari byo byose bitandukanye bya politike, ndetse ikindi kandi atanumvikana mu itangaza makuru. Gusa rero mu minsi ishize nibwo yongeye kumvikana avuga ko yafashe umwanzuro wo kongera kurebera hamwe uburyo yashyira ku murongo ibintu mu gihugu uce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu rero amagambo ya Kabila akomeje kwibazwaho n'abatari bake, ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye bikomeje kwibaza ku kugaruka kwa Kabila, niba rero hari icyo izakemura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Se haba hari umusanzu ukomeye yifuza guha ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi urimo urayobora manda ye ya kabiri, nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa, cyangwa se hari izindi ngamba Joseph Kabila yaba afite nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Benshi batandukanye rero mu banyepolitike ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bakomeje kugenda bamunenga rero ikibazo cy'imiyoborere, ndetse ikindi kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu biganiro bitandukanye aherutse kugenda atanga, ndetse no mu byo aherutse gutangaza, cyane cyane mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Mario Nofali, agaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyobowe nabi, ndetse inayobowe n'umuntu utagakwiye kuba ayobora kiriya gihugu ukiza nkuko nyirubwite yabyitanga. Ngira ngo rero hari n'abandi benshi batandukanye barimo rero nk'umuyobozi w'ihuriro rya AFC M23 Corneille Nangaa nawe uherutse gutangaza ko bifuza gukora Tshisekedi ku butegetsi bitewe nuko yishe iki gihugu, ndetse n'ibyo akora bigaragaza ko rero nta bushobozi afite bwo kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi rero kuva yafata ubutegetsi muri iki gihugu hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa navuga ko rero bidasobanutse, ariko by'umwihariko kuva rero ikibazo cya M23 cyagaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigasa naho iki gihugu gifashe umurongo w'intambara, nyamara bikarangira nayo bisa naho bigoranye kuyitsinda. Abantu benshi bakomeje kugenda rero bashidikanya ku butegetsi ndetse no ku miyoborere ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane by'umwihariko bagaragaza ko rero kudafata ibyemezo bikomeye ndetse no kuyobora igihugu nkuko bikwiriye ari zimwe mu ntege rero zagaragaye ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Joseph Kabila rero n'umwe mu bayoboye Kongo kuva muri 2001 kugera 2019, n'imyaka myinshi rero yayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo nawe ku buyobozi bwe hari ibibazo byinshi byagiye bivuka muri iki gihugu, gusa rero abaturage benshi ubona ko ari umwe mu bagabo nabo bafite ababashyigikiye batari bake muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu rero hari ibibazo cyangwa se hari umuti usa naho rero wavugutiwe ikibazo kirebana n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko rero nyuma y'imirwano yari maze igihe kitari gito rero muri iki gihugu kuva M23 yakubura imirwano rero muri 2022, cyane cyane rero mu ntangiriro za 2022. Kugeza kuri ubu ngubu rero hari amakuru avuga ko impande zombi zaba ziri mu biganiro mu minsi ishize, kandi amakuru akavuga ko hari ibiganiro byabaye mu buryo bw'ibanga hagati ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abahagarariye impande zombi bakaba baragiranye ibiganiro bifuje guhura mbere na nyuma rero y'itariki yagenwe, kandi bakaba bagomba guhura. Uyu munsi rero niyo tariki iri mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye, aho M23 igomba kuba yahura na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bagirane ibiganiro bitandukanye rero birebera hamwe ikibazo cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Se rero ibi biganiro biraza gutanga umusanzu cyangwa se biraza gutanga imbaraga mu kurebera hamwe uburyo rero ibibazo byakemuka. Gusa by'umwihariko rero hategerejwe inzira y'ibiganiro igomba guhosha imvururu hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta. Nubwo byose kandi biba mu minsi ishize, no ku munsi w'ejo nakubwiye ko muri Karehe habereye imirwano hagati ya M23 ndetse rero na abafatanyije nabo barimo rero ihuriro rya Wazalendo, ndetse ikindi kandi Wazalendo kikaba inaherutse gutangaza ko rero ingabo z'u Burundi ntacyo ziyimariye mu rugamba ihanganyemo na 23, kuko bagaragaza ko ingabo z'u Burundi zagiye zibaca intege kenshi zikababuza gutera
umwanzi nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho. Ni ibintu rero bagaragarije Minisitiri w'Ingabo, ndetse ikindi kandi banagaragaza ko ingabo z'u Burundi zakomeje kugenda zibaca intege mu bikorwa barimo, bakagaragaza ko rero bagomba kuhabwa ubusobanuro niba rero ingabo z'u Burundi zifatanyije na M23 cyangwa niba bari ku rugamba rumwe hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu rero M23 kabigenzura ibice by'ingenzi muri iki gihugu, by'umwihariko rero amakuru akavuga ko 10% byibuze bigenzurwa na M23, birimo rero umujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakaza ndetse n'umujyi ukomeye wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu ya Ruguru n'ibindi bice bitandukanye. Uyu umutwe rero wa M23 wagiye ufata muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihe bitandukanye. Kambashimire umunsi mwiza n'ibihe byiza, mukomeze kubana natwe, amakuru yacu nakagaruka.